nta kindi kiri kugenda kivugwa ku mbuga nkoranyambaga, usibye ifatwa ry'aba basore batatu, ngira ngo iyi nkuru nta hantu itageze, ushobora kuba wayumviseho, dore ko habanje kuvugwa ko umwe yabashije kuba yafatwa, ariko n'abandi batatu bose kuri ubu ngubu bafashwe ndetse bakaba barimo kwerekwa itangazamakuru muri rusange. Iyi nkuru nimba utarabashije kuyumvaho, reka nse kunyuramo muri makeya kugira ngo umenye ngo aba bafashwe ni bande, umenye ngo bari kugenda bazira iki. Hari mu masaha ya nijoro ku ijoro ryo kuwa 11 Nzeri 2025, ubwo hafashwe amashusho y'abasore batatu bahohoteraga umugore. Ngira ngo hano kuri iyi foto uri kubibona neza cyane kuko ntabwo nashyiraho amavideo kubera ko ni ibintu biteye ubwoba, kandi njye ntabwo ngamije guhahamura abantu, ntabwo ngamije gutera abantu ubwoba, dore ko na YouTube ntabwo ibyemera kuba nashyiraho amavideo nk'ayo ngayo ateye ubwoba. So rero abo basore uko ari batatu bari bunamye hejuru y'umugore bari kumutemagura, bimwe biteye ubwoba. Abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, bagaragaza yuko ibintu nk'ibi ngibi mu Rwanda rwa 2025 bitewe n'amateka twanyuzemo, bino bintu mu by'ukuri bitari bikwiye kuba byaba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikigaragara cyo polisi y'u Rwanda ndetse n'inzego zishinzwe umutekano zifite akazi gakomeye cyane, ndetse no kwigisha abanyarwanda mu by'ukuri kugira ngo ikintu cy'urwango kive mu mitima yabo. So rero izi nsoresore eshatu zagize gutya, zitangira uyu mukobwa wari wiviriye gushakisha ibirayi by'abana be, maze ubundi ziramutangira zimusatira zimeze nk'aho ziri kumuganiriza. Arazibwira uti njyewe nigiriye mu rugo, ati niviriye ku kazi. Imwe muri zo ifata envelope yari afite, maze ubundi ayijugunya mu muhanda, undi ahita amwadukira amutera umutego ahita agwa. Nk'uko yagiye akomeza abitangaza, ati yagwiriye akaboko, maze ubundi undi ahita atemagura. Ngira ngo uri kureba uyu nguyu w'igipira wambaye n'ikigofero, yagize gutya akajya atera amabuye n'abantu ubona ko bari kugenda batabaza, dore ko bivugwa ko haje ushinzwe umutekano w'ijoro, maze ubundi nawe baramwadukira baramutema, nk'uko bivugwa ko bamutemye muri Nyiramivumbi. Ku bw'amahirwe yagiye kwa muganga, maze ubundi bucya ataha. So rero n'uyu mukobwa nawe nk'uko bigaragara, nawe uri kubona ko ku bw'amahirwe ntabwo bamuhitanye. Hano niho yari ari kwa muganga, ubwo yari ari kugenda atanga ikiganiro cyose cy'ukuntu nyine yabashije kuba bimugendekera. Uyu rero akaba yitwa Nyampinga Claudette, akaba ariyo mazina ye, Nyampinga Claudette. Rero bamutangiriye hariya ku muhanda uva Nyamirambo werekeza Rwampara, ngira ngo bamwe muri mwe murahazi cyane. Rero bwakeye polisi ivuga ko umwe babashije kuba bamuta muri yombi, ariwe uyu nguyu wari ubitse umuhoro muri iki gipira cye, ubwo yari arimo kugenda yiruka, ubona nyine asa nk'umuntu uri guhunga, kubera ko ubwo bari barimo kumukubita. Ngira ngo ku bantu babashije kubona video mwumvaga amahoni, ni umuntu wari gutabaza, wari uri mu modoka, ubwo yabonaga ko atabasha kuba yakishoramo nyine, kuko yari azi ko bahita bamugirira nabi ku rwego rwo hejuru. Rero apfa kuvuza amahoni kugira ngo arebe ko hari uwatabara, maze ubundi ubwo bahita bikanga barirukanka. Ubwo rero uyu mugore bari barimo gukubita aba arokotse gutyo, bahita bamwihutisha kwa muganga, aba ararokotse. So rero kuri uyu munsi wa none abangaba batatu, bano bagizi ba nabi, zino ngegera zikaba zeretswe itangazamakuru kuri uyu munsi. Kubona ko guys, sinzi icyo urubyiruko rwo muri iyi minsi rwabaye, uri kubona ko ari abasore navuga ngo biyubashye. Kuri ubu ngubu navuga ko hari bari bafite wenda n'abakobwa babeshya nta wamenya, ariko uri kubona ko nyine bagiye kuba bakatirwa urubakwiye, dore ko kuri ubu ngubu nta muntu n'uyu n'umwe utari gutanga ibitekerezo agaragaza yuko izi ngegera zari zikwiye kuba zakanirwa urubakwiye, ndetse bagahabwa igihano navuga ngo kiruta ibindi mu mategeko y'u Rwanda. Ndetse bamwe bakifuza ko zagira gutya zigakinisha n'inzego, zikamera nk'izitorotse. Ngira ngo murabizi neza ko iyo ugerageje gutoroka hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, iyo ugerageje gutoroka polisi ihita ikora akazi kayo. Ngira ngo murabizi cyane, ni ibintu navuga ngo abantu benshi bari kugenda bifuza, bagaragaza yuko gufungwa bakajya kurya imisoro y'abaturage b'u Rwanda, barya izo mpungure za buri munsi, ndetse
nyine ubona ko ari kubyaza umusaruro amafaranga abanyarwanda batanga, nyine bavuga ko izi ngegera nyine zitari zibikwiye na gatoya, bavuga ko rwose ahari hari hakwiye kuba hatorwa irindi tegeko rirenze ayandi nyine ku bantu nk'aba ngaba bakora ibikorwa nk'ibi ngibi. Ngira ngo muramwibuka uwitwa Kazungu Denis nawe wahamijwe ibibazo by'uko yicaga abantu, kugeza kuri ubu ngubu nawe navuga ko afunze ari kurya impungure, imitsi y'abanyarwanda. Rero abantu nk'aba ngaba abaturage benshi urabona ko bifuza ko hatorwa nk'irindi tegeko riruta ayandi yose, noneho ukoze ibyaha nk'ibi ngibi bakaba bamugenera urumukwiriye. Ngira ngo abasore kabisa bakoze igikorwa navuga ngo kigayitse, bitewe n'uko amafoto cyangwa se amashusho ari kugenda akwirakwira hirya no hino. Ngira ngo iyi video wenda wabashije nawe kuba wayibonaho neza, ntabwo nshobora kuba nayishyiraho guys, mumbabarire, ariko uri kubona ko ari ibintu biteye ubwoba ndetse n'agahinda. Kuba wari uri kwigendera uvuye ku kazi nta kibazo wifitiye, uzi ko ushyiriye ibirayi abana bawe, ubundi ugahagarikwa n'insoresore nk'izi ngizi zikakwadukira zikakwica. Guys, ibi bintu ntaho bitaniye no kwica, kuko gutema umuntu byibuza uburibwe aba afite cyangwa se uburibwe agendana n'ibi biguma bamusigaho, guys, navuga ko ari ibintu, guys, ni ibintu bigayitse. Izi nsoresore zari zikwiye kuba zakanirwa urundi rurenze gufungwa burundu. So nta bindi birenze urangije kukubwira ko ari kugutangariza ko kuri ubu ngubu polisi y'u Rwanda iri kwerekana zino nsoresore uko zigeze kuri 3, ndetse bagaragaza yuko bose babafite kuri ubu ngubu. Akaba ari ibyo ngibyo nari nje kuba nakubwiraho, nimba wari kugenda ubyibaza. Ndakubwira ko rwose kuri ubu ngubu babafashe, igisigaye rero ari uko bajya kuburanishwa ibyaha byabahama, ubundi bagakanirwa urubakwiye. So murakoze cyane rero, yari Kigali Hot Celebs Entertainment, amakuru yo nakagaruka. Nimba ari ubwa mbere utwumvise, ntugende udakanze subscribe kugira ngo ujye ubasha kumva n'amakuru yose abari kugenda avugwa hirya no hino, dore ko ahanini aribyo tuba tugenda tugarukaho, cyane cyane ayibanda ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Murakoze cyane.